Maya pa sisilin po, kaya katamungan, Miyerkules ni mumuna ng Domingo, ng karaniwan, apanahon. Pakiabetala po kaya katangban na lamisa, rin makatuking intentiones, para kay kapasalamatan ng Lito and Lori Sapanta, Marlon Joyce and Ira Takdol, para kay kapasalamatan kingaldo ng Kebaytan, Tricia Marcos, Aiza and Katrina Martinez, Dennis Bloom, para kay personal kayadwanan, Marisa Tolosa, Edgardo and Beth Palo, Abigail Wayne ang gusto ngayon, Marcona Munoz, Emilio Lynette Lupon and family, Phil Janet Castro and family, Bernie Baby Hanson and family, Jackie Maan Alonso, Leonor Ventura, Jamie Robes, Aman and Mayet Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sarah Gokwinko, Daniel and Debbie Razon, Alvin Lyson, Parating Malagong Kapaldangan, Mary Ann Begapria, Ronald Castro, Rionico Salvador, Nino Sainanuang Antonio, Ria Per Razon, Josepino Padilla, Shaira Ponce, Andrew and Aaron de Guzman, Ethan Garcia, Jimmy Boy Navarro, Edilberto Boyong Pineda, Monalita Passion, Chrissy Webster, Maria Christine Santos, Maria Regina Dizon, Antonio Chase Coco Gozon, Camille Gozon, Enya George, Lamberto Panlaki, Rosalita Torres, Angelito Miguel, Divina Gracia Carbonco, Edel Unlas, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, at binungkang kamag-anak at kakaliguran anasakit. Para kinyalanang kang kapainawan ng kaladwad, Buenventura Delantor Jr., Consorcia Pamandanan, Rodrigo Paras, Florentino Leonor Pare, Dr. Lito Bedera, Jacqueline Francisco Manalang, Maria Monica de Rosario Bata, Romeo Bautista, Cecilia Talens, Pasensya Derit, Marilu Santiago, Francisco Henson, Rogelio Liwanag, Rosita Guzman, Joel Galang Clemente, Araceli Canlas Macalino, Federico Magat Macalino, Remedios Saldana Calilo, Rita Calilo Hurtado, Rico Calilo, Mara Calilo, Enamino and Asuncion Unlas, Faustino Santa Maria Jr., Luciana Olalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Pantangco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Magno and Francisca Hipólito, Maria Teresa Morales, at dun sa buong Kalablaking Purgatorio.
Ikanda tayo po yung dalit na pamuklat. Kilig yun ang pananganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Yung ginuman at tiliya kaya kayo. At kaya kaante mo rin. Maya pasisilim po. Maya pasisiling po amo. Pag masusyan tayong kaya katang Santa Misa, para rin kaya katang parokya, para rin kaya katang pisamban. Kinakantala rin kaya katang intensyon at panalangin. At si Siyantala, paingulutan, din kaya katang pabikasala. Itangan po, magkumpisal ko kay Diyos ang may payang totoo at kaya kayo kapatad, ulang may kasala kong bina, kay isip, amano at dapat at may halawang kakulangan. Ulinita, ipanika po ko, kasanta Mariang Kapinan ng Birhen, kaning sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, iyong panalangin niyo po kay Diyos ang inutamo. in Diyos ang may payang tutu, pakaluluan na katamo, ating pangapatao da rin kasalanan tamo. Idala ng tangan sana, kimbye, alanganga. Amen. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo po. Isipan talat ganakan, di kaya katang intensyon, kaya katang misa. O ikpaming mayupaya, king makapagmulala mong kaburian, king kaya ka Santa Iglesia, kailangan niyang makapakirake king kasakitan ng Kristo kay kanganak. Ibigyan mo sana ng Espiritu ning kapibabatan at lugod, karetang magpakasakit paulining paming kasalpantayanan. At bang maging kami sanang matatag at tapat patutu king daralanan mi ning kaligtasan. Itiyadon mi kapamlatan ning ginuming Jesucristo ng anak mo, mabibiye magali kambiya mo ning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya, mayaman. Pamamasangibat, kinumuna ng librong Samuel. Susuyo niya man kinggino, inganak ka Samuel, lalam ng pamamahalang Eli. Malagad diyang magsalita yung gino, kamitang panahon na ito. Malagad mo, hindi ka malikmata, ni Samuel do, nakakiraya Eli, kitang lugal na kimbali ng gino. Nung yun matutod, napulani mo to at halos ay manakit. Iya po nita kanito in sulu, kimbali ng gino. At matutudyan naman ni Samuel, kimbali ng gino. Kitang lugal ano at yun, in kabaming Diyos. Kanito nga nang minalos ng gino, kang Samuel. Samuel, Samuel, nang po ito, nga nang may kibat. At sa kayo, nilalhin ninto kang Eli. At nana, awsan mo ko po, nana pong buriyo. Pikibat ng Eli, era ka inawas, sulong matutod na kang pasibayo. May kuya at nagbalik king pagkera na. Nga nang pasibayong minawas ng gino. Samuel, nibangon ni Samuel, at mintayo kang Eli at ngana. Awsan niyo ko po, nang pong buriyo. Dapat pekibat ng Eli, era ka inawas, anak ko,
sulong matutpod na kang pasibayo. Ini po kanito kakilalang Samuel, ingginu. Uling ini po akasabi, ingginu. King katlong ulit, inaus na niya naman ingginu Samuel. Nibangon niya iti at mintaya kang Eli at ngana. Aw sa inyo ko po, nang pong buriyo. Kanita nga ay pinjan Eli, king ingginu, yo ing mamawos king anak. Inya nga ng Eli ka Samuel, sulong natutod na ka, at nung awsa na ka, o ini ing pakibat mo. Magsalita kayo ginu, at makirandam niya yung ngalipan niyo. Ni Kuya Samuel, at saka niya metudtod. Tintang niya yung ginu at lepita ni Samuel, inawas ni kalupa ng gewana. Ngano, Samuel, Samuel, magsalita kayo ginu, at makirandam niyo yung ngalipan niyo. Nga nang mekibat Samuel. Nerguli Samuel, ang tabayanay ni ng ginu, ni patutuan, insablang sa sabyana, at balo na ng mabiluga Israel, manibat pa karindan ang Gabersiba, king propeta ni ng ginu, Samuel. In amano ng ginu. Salamat kay Diyos. Wayni at syuko arapan mo ginu, banto paran yung kaburian mo. Uy, at yuko arapan mo gino, banto paran ang kaburian mo. Nginaya ko ngit nung katibabatan king ginu, linusa na ako, at pikiramdaman ng aklis ko. Maligaya in taong manalig king ginu, itang enak ni kiyabe, karing taong palalo, at ela lalapit, karing Diyos ay etoto. Uy, at yuko arapan mo gino, banto paran ang kaburian mo. E ayin sakripisyo, o dawon in kaya kang pagnasan, nunir balugbog, akya kabyasang makirandam. E animal, asisilbya, sisilaban king altar, in kaya kang adawon, in kaya kang aduan, o ayin, akapamayaran, king kasalanan, inya kaya ka nga kung may ngamano, o ini, at syuko arapan mo ginu. Uy, at yuko arapan mo gino, banto paran ang kaburian mo. Dikil ka kung makasulat king libro mo, matula kong tuparan Diyos ko, ing kaya kang kaburian, king ka kong puso, batas mo ilang makasimpan. Uy, at yuko arapan mo gino, tuparan ang kaburian mo. King maragula katipunan ning balen mo, ing maya pabalita ning pamagligtas mo, pisyag ko. Ginubalo mo, king eko tutok ng magsalita, karing kaya kang depatan. Uy, at yuko arapan mo gino, banto paran ang kaburian mo, para nga tayo pong mayat abalita. Aleluya, aleluya. Kristo Jesus, akia katang talapagligtas, na kunay payan kamatayan, at pipagkilala ng di alananggal, king kapanulatan mayat abalita.
Yu manatili kaya kayungan. at kaya kaantin mo rin. Pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Kalakoda king sinagoga, tinaglaos la Jesus, king balay ng Simon at Andres, kaya beri Santiago at Iwan. Makarate ya kanita yung babaeng katuwangan ng Simon, huli ning mata sa lagnat, at sinabi daw agad kang Jesus. Lepita ng Jesus at tela na nagamat sa upa na yung tinalakad. Kanita mo rin likuan na yung lagnat ting matuwang babae at pigsibya na lang. Inyang sisilim na, dimbog na yung aldo, ding tao de alado kay Jesus ding sablang masakit, at ding alipinan da rin demonyo. Mitipon na ring sablang memalen, king tulid ding pasbol ning bale. Pepakayap na lang Jesus din nakalataong masakit, ang makimyaliwang kapanamdaman. Penabili na naman ka rin dakala demonyo, iya na pa rin magsalitala, uling ilabaluda ning nino Jesus. Ganing aldo pa kanita, may bango ni Jesus, mintaya king lugar at tahimik, king wal na ning balen at karinya may nalangin. Penintun deri Simon, ang ponding kayabe na, inyang ikit de, sinabi na kaya ka, panintunan na ka rin sabla. Dapat nga ng Jesus karela, kailangan tamong munta ka rin makalapit na balen. Bakong makapanaral mo naman ka rin. Itiying sangkan nung bagit, meko kuking Kapernaum. At linibudla kay mabilugaw Galilea, manaral karing karelang sinagoga, at panabi doreng demonyo. Ing may pabalita ni kikatang kaligtas. Kapurihan kaya ka, o Kristo. Kilagyunig pa ang panganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Ikay Eli, are you Eli? Nino po'y Eli? Suya po kayo munang pamasa, binasa na nga pong at siyang Mel. Ita pong matuwane kanyang templo at kaya beneng anak Samuel. At yung anak Samuel, pota migigising niya, ating mamaos kaya, Samuel. Parang talaga, dyan pong tala ni Apong Eli. Tsuya keng sumangit, ako at matutod na. Ausan niyo ko po. Alida ka nga na, danawsan. Matutod na ka nga. May katalo milyari ni. Samuel. O niyan tang kalunan ng lepitan, ginising ng mato. Aisip ng mato. O kagalang yung Diyos yung mamahos kay nga na kayo niya. Potang, at di pa may ngising kaya ka, ausan na kang Samuel, si Claude ka at sabihan mo, Ginoo, nanimburi mo. At syuko kayo ni. Itubod mo ko. Kailangan tala rin Eli, kaya panahon tangin ni. Para ka rin anak ka rin kilala da yung austing Diyos karela. Siyempre rin anak ka rin siguro, burita mo mag-aral la. Mayari lang kayang karelang college degree, mas masanting. Nung mga pag-college lang mag-teacher, mag-engineer, IT, burita rin IT ngayon. O computer science. O tatin, bisa mag-arkitekto, mag-nurse, mag-accountant, mag-abogado. Masanting po ito, makakapag-aral na rin anak yung po nga po. Pero sana kalupa ng Eli, pakilalayo naman karelang mission da kimbye. Po pareho ito. May nano mo, no? Kabut ka mo maging engineer, o maging negosyante, o maging arkitekto at abogado. Maulaga itang akit da nung narin kaburian ng Diyos karela. Bilang maestro, bilang pari, bilang arkitekto, bilang engineer, bilang negosyante. We need Eli in our times. Someone who will guide the young Samuel to discern and discover their vocation. We need someone who can point out to the young their mission in life. Beyond ambition and college education or professional courses is the vocation and their calling in life. Sana kilala de yung boses ng Diyos. Mamahus karela. Mangyena kasingeni mangyena. Dakal ng mamahus kaya katamo. Dakal ng mag-TikTok. Dakal no ring influencers. Dakal no ring mamahus kaya attention tamo. Dakal ta na alben, dakal ta na pakiramdaman. Mangyening yatong eni. Pero yung kutang, keng dakal dalang boses sa rin.
Kaya dakal na rin mamaus kaya katam, kukunan din atensyon tam. Akikilala iya kaya imboses ng Diyos, mamaus, kimbusan ng magulo at mangyeng yato. Mahayap sana if we can recognize the voice of God in the midst of the noise of the world today. Ingos daw nita, discernment. Pamigunam. Balume, ing boses ng Diyos, ausan niyang mamaus kaya ka. Patang kikilala me, eka tatakot. Ana po kanita basa ko, ambition is what you want to be. Ambition. Yung ambition ko, akong maging kong nurse, maging kong doktor, maging kong pulis, maging kong pari, maging kong teacher. Ambition is what I become. But vocation is what others become because of me. Yung ka na akong mission, bukasyon, yang kaya usanin Diyos ka na ako para makasahop ko karang aluang tao that I could change the life of other people in service. Like Eli, do we have the gift to recognize that recognizes the call of God? Ita sanang mas matuwa ketiking parokya tamo. So pantala rin anak kareni, kilalanan din yung Diyos King Bieda. Damdaman din mamaw sin Diyos King Bieda. At impun tuturo keti kay nga katisismo. Masanti niya po ita. Mabiyasa lang mga di, datang panahon, makumpila, at mag-first communion. Pero bukod mo naman sana, akilala din boses ng Diyos King Bieda. Nandin may misa ko king meto nga university. Keraklan na yung sisimba, teachers la. Sabi ko ka rin, teacher, sana kayo mo tuturong subject. Kayo tuturong mathematics, o tuturong English, o tuturong specialization. Sana kimbiyayo bilang maestro, sopan nyo rin anak, akit ba English yun na kimbiyada. Bukod mo kayong mag-graduate lang at yung diploma o mata sa grade. Bukod kayong exam, may papasar lang, akit da bakit na yung gagawan da. Sana nung mayari ko, makasawag ko ka rin pengari ko. Sana nung mayari ko, apayari ko rin wali ko. Mga latila pa rin anak ko, masakit siya tata ko. Siguro katang makanya nakakit mo po at ang mayari ko, sumab ko karang alawang anak kaya pamagaral. Bika ka mission la, bika bukasyon na kimbiyada. Can you affirm the vocation of the young? Kalupan ng Eli, pwede mo sabi, ay, yan yung aus ng Diyos kaya ka. Ausana ka ng Diyos, kimbiyada mo. Can you teach them and encourage them to respond to their calling to serve the common good? Kaswelo tamo po tandang anak tamo. Sisikan na lub, makibat, lagpos kayong sarili da. Sana itamo niya tang Christmas party tamo. Kanita may Christmas party tamo. Kanitang kapampangan, Paskong kapampangan. Kaya tutuwa na pangasanting na presentation ring seniors Charismatic, masanting lanaman. Deng Yoel, masanting lanaman. Deng senior pa, masanting yan naman tanggarela. Deng PPC, bagyang-bagya, mas medyo masanting. Pero rin anak, masanting yung karela. Pero, para sinabula rin anak, kaya katabong Christmas party. Maswelo ko, itang sisikan na loob, tumerak kayong harapan tamo, magkanta, palto ding abilidad da, bipano rula, ela marineng marap ka rin aluwan tao, maragula bagay ito. Sana kaya katam kayo pisang banta mo, so pantala rin anak. Ita mo, natuwa tamo, bahalutan ni kagawang taking aldoldo. Pero rin anak, pwede la pang mawala, pwede la pang mabating, king karelang direksyon kembye, pwede la pang may influence sa kareng aluwan tao, o kareng aluwang pamisip. Anak kaulaga, maging tamong Eli, kimbya tamo. Pakita mo, ingaws ng Diyos karela. Ating kanta kanitang seb narista ako, balo iya siguro ini, yung title na, Here I Am, Lord. Yung kanta ngayon palagi ako, iba siya kayong 1 Samuel, kingka tamong first reading, ami basa ngayon ni. Nana, I the Lord, the sea and sky, I have heard my people cry. All who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of the night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Nino kayang tuburan ko? Nino kayang utusan ko?
O niyo po yung pakibat ng Samuel. Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Ini po ing kayusan in Diyos kaya katangan. Maging tana sanang Eli kareng anak. Bandeng akit ing kayusan in Diyos karela at kingarelang misyon kimbye. Kilagyuning igpaampo ng anak po ng banal na espiritu. Amen. Kapatating tukso kambal na niya to. Manalangin tamo man ipagkalub na kaya katamo yung grasyang tuki king Ginoo. At hadaig tayong sablang tukso at karokan. Kimbalang panalangin nga tapong makibat, Ginoo itaboy mo ring marok espiritu at uluan mo ing sakit mi. Itaan po. Ginoo, itabi mo ring marok kay Espiritu at tuluan mo yung sakit ni. Para ka rin pamuntok ni Santa Iglesia, kapilang ng sana era pakilibe, in karelang katungkulan, mingat ka rin pinabili ng Diyos karela, king kapurian ay iba't ka rin tao, o king makayatong kapaya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo itabi mo ring marok espiritu at uluan mo ring sakit mi. Para ka rin pamuntok king kay katang bansa, may ka-inspirasyon na sanang mag-obra, para kung ikakayat din karelang sasakupan, at kapalaman ela mag-obra, paulinamo ng ambisyon, pampolitika, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo itabi mo yung marok espiritu at uluan mo sakit mi. Para ka rin daralang kasakitan, agad mo sana sampan manakit kaslawan ng Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Tuluan mo yung sakit mi. Para kay katangan, makatipong keki, mabyasa tasana, magpagumpi, bago rin sa buong tukso, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo itabi mo yung marok espiritu at tuluan mo yung sakit mi. Ngunit po, at ng tamang sarili ang kapagnasan.